Nigongona-inĩ iria kanitha mwena wa Elgeyo Marakwet kuria atongoria matiganĩte mamenereirie ngero cia andũ kũnyitwo mĩgwate, makiuga ĩno nĩ ndeto irahuthika kiũteti nĩguo kũhũra thirikari. Kila mtu aongeleshe mtoto wake nyumbani. Nidhamu ya kwanza inaanza kanisani na nyumbani. Wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. Kwa sababu lazima tu hakuna inji inaongozwa na upuzi. Bunge tukasema rais ndiye afanye kazi, tumtoe kwa ile kazi alikuwa anafanya. Tukasaidia mheshimiwa rais. Huyo mtu mheshimiwa rais ameenda huko anangangana bado anakutafuta. Anaanza maneno ya abductions. Vijana wanaenda kufichwa alafu tulaumu rais. Mheshimiwa rais usiangalie nyuma, angalia mbele, sisi tuko nyuma yako. Maugite kuri na andu aria maratongoria ciiko ici. Mworoto wa wari kuhaka thirikari ndoro, makiuria president kumatacukiria ikinya ria kiwatho. Wacha niwaambie, we have no time for you. Kenyans have no time for you. Na rais usiogope. Hiyo watu wakileta ya kisirani kamata. Kwani iko nini? Watafanya nini? Na mtu asikutisha rais. Unajua mimi nasikia naona yule mtu tulivuguza baada anaongea hapo. Mwingine anasema sijui nini hapo. Mai kuona inji yenye mtu anaenda ta mmoja. Hakuna hiyo. Wataruka juu chini. Lakini ihinda-inĩ o rĩu president nĩ athanĩte thukuru 13 iria ciahingĩtwo mwena ũcio wa Kerio Valley kũrũmĩrĩra kũhotoma kwa ũgitĩri cihingũrwo kwa ihinda rĩa mĩeri 3 yũkĩte, kuona thayũ nĩ ũcokereirie mwena ũcio, gũkwa gĩtũgĩria aikari na atongoria mwena ũcio nĩ kũgacĩrithia thayũ. Kwa hivyo yale mashule yamesalia, by the end of this year every school must be working. In fact, in the next 3 months, every school must be working and all our children must be back in school. Amagethi na mbere, Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen akĩruma kĩni gũtacukiria arĩa marathoga thayũ makinya marũmu ma kĩwatho, gũkũ akĩmoria gũcokia mĩcinga ĩrĩa mahithĩire mbere ya thirikari ĩmakinyĩrĩte. Have one only responsibility of keeping Kenya safe and making sure that those criminals who are committing crimes are taken to jail so that they can be corrected there, their minds can be corrected as the bishop has said, their hearts can be preached there. We have preachers in our jails, and after 50 or 70 years they can be returned to society after they have been reformed. Marĩtie ũũ hĩndĩ igongona rĩa mahoya ma makanitha matiganĩte mwena wa Tot Marakwet ya irathĩro kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.